Kolong cisha kesngi kebadap dari jikmen ke bakrau ya ke skul Umkei Presbyterian Secondary School. Hapuk kasnong Umkei hakaba mentah kesngi ubak Charles Marngar MDC ke Mahuti Constituency. Kum kongsan ulalik ban pli ya ke skul building jok ke pre-primary hakati kasnong. Lasa kiru bakani kesngi ya ke jingadon langru utemen pesan bi kemdej Presiden ke Managing Committee jong ke skul. Utemen pesan SW Kharkungor. Uba SD Moksha, Sekretari ke Managing Committee, uba Aibor Lang Lengdo, rang ba snong ka Umkei, bat kiwi kiru rang ba, nalor ki kena skul bat kino hikai. Ya kete ke yung skul, ke badairu, ke bala syupen temai, balate da ka KHADC, hapo ka excluded area, jong usnam aja kapra, arja ka khandai. Nakaliang uba Charles Mangar, ke mukongsan, ula pempau ya ke jengkemen ke bakrau, hadin balala ban sna pendep, ya kete ke yung skul, ke bakum ki kena skul, ki don kam, Malayo ban pli pai baru yaka mentakasngi. Ula ongru bakum UMDC. Ula pempau ke jing sokhia ke bajur. Halor ke jing sniu palat jong ke jing skul. Kabaderu nak bentah ki kena pre-primary. Haka bakum UMDC. Wat haka borbarit. Ula wat ya kilat kelinti. Yaka bentah ban punyo yak skhim. Ban maramot no. Badru bantai yaka ke jing skul kabaljot lapei. Kulari kata bat ada blai wisnai bat nakaliang jong ki pai ba ki bet yana. Ngan ai ke jing syukri. Kebahatam hagadong bagatan dengan kerpat ya pi ke managing committee ya pi ke skul borok kowe punya syak lam batnga hai bor ibarit ngan persang ban persat sepi ya kene ke por kenang ban muslim ngakwa ban keran ru kendian am tajung pi ki kap ibarit ki badi ki kena skul habang ayu pi ngakan mau ya lede bangalong kena skul ngi men sya public skul ngim dan juti ke mo pi ipong dag slipar ngalilei ak por balik skul song kelas ke 7 ngalur masih men step ngalik skul men sini. Ki kongdong kejat jonga ki pat senam. Pedang. Cuma pim long syukum ta. Piok ke por ke bakulun. Dengan kuat ban keren nama tajung pi kendiat kum juruk ki kimi ki kipa bangin ken mau. Ki ai ke badan kam tam yang ngi bangin le bangin long breu. Ngin don ke jinglong ke babah. Ban burom ya no. Ban burom ya imei bat ya i pa iki balhe iki belasan iki nong hikai bat dia borok iki belasan iki ide ban long ki tips ni nga ke por bonang li school kidang step san beje chet cha shaman step panai cha ki para kumta lawan chan mit ngapen chet cha ngapen ringa just ru ke por ban krekot dan go ikut program ilayawan ban kita khot ke managing committee hang ni school Kiong yang apet ba Charles kano ka ba ila pi le ikata. Te ba ma ikata ika pre-primary school chi nga bala e kambare ikata sile. Te na kata daw na kaliang ga jonga ngala perkhan. Bala kum no ru ngan le ikata namar batang suslap la jaw gini kena barid. Mensya jaw slap ong. Pe ong. Te da ka mensim jong jing skokya. Ngalai ekran bat ki perlok ki badon hang ni ba aibor ba nong tei ngau pe ke skim ngam padan nanang thep mangai ke skim long ne em bangin ang itrei no tingi sukemen na kaliang jong rong ba snong ba aibor ba nong tei ki ong to lemru ba ke jinge tip lang bat ka managing committee mdai bangi syule mangi tingi lai pen baik banang trei no ya ke tei ke jing repair renovation ya ke school te mendaga sngi ngilai oban pli ke skim kan senang wan nadir Tingi penpau, ya kejeng songo, nang tay ba aibor, ba nang tay bat ka managing committee, haka ba ngita kejeng tray lang, ngila ban penlong ye kini kesengi, ka job, ngiyo ban pli. Ka managing committee, kilong kapa, kilong kemi, bat di kena school. Nga penpau, kini kesengi, kejeng sokemen bantit. Ba kini ke school, jongi hang ni Umkei, pre-primary, LP, UP, bat secondary, Nadu balaseng ye ke skul nadu senam kat kendai spa kendai pesan. Ke skul kelanang ya bat mata pidan nadu ar spa nyu penrimut di kena skul. Kalau ke jengkeman ke bakrau. Nadu balaseng ye ke skul kelanang ya bat pedeng ge bubun ki jenge. Ngatip bagamlong ke lenti ke besuk ban seng skul bat penyai ke skul. Ringi skul kemen balasem senam penyok ban rakhe ya ke jubili rupa lane ke silver jubili ke baga skul jong pi kan sadap ar pusan senam lasem senam. Jangan ngaj balasim senemru ini yo bani dan mentabat pi dengan sukemen menyetu ipi yang ne bana kaliang jong managing committee
Kilawan ban ikenduk bat nga. Ngelayo ban keren syupun ki. Habang awan hagari ke skul gajong pi bat habang managing committee kawan hayin jonga office jonga. Ngayu isi sya yang jington kam jong ke skul gajong pi. Reitang gawai nga sausi bat nga syai'ong gumi. Kisau nga. Ong gilog ile bat Charles kisau ki. Habang ngayu iya gajing duna dan kisau nomor barit palat rit bare gabor nga. Kum MDC ngamdon syupun ke skhim. Kum MDC ngampat kikti jonga kimpat jerong ba. Tenrei wala kataru. Ngakular. Bangan ai ke jingit selang bat ke managing committee. Bat ke senong bat ke balang ke balong ke sponsoring body ya kini ke skul.